Азыр практически бардылар Кыргызстанда калтып кетет балдарын. Өзүңөр ат Москвада жүрөсүңөр. Ошондо биз Кыргызстанда жүргөндө биз Роза эже караган. Роза эже биздин экинчи апабыз болгон. Сиңдими мен бакчасына алып бардым. Бүгүн дагы сабагыман кеч калдым. Жаным апа, сиз качалат болбогон. Бүгүн бардык сабагыман 5 алдым. Жаным апа, мен түшүмөн көрөмүн. Bir kucakta bedeninden ömür. Sakınkandan tüdüm beni nıyladı. Apa gelip keçiğine gebebebim. Enem attı, keçi akça salıpsız. Kızıma dem kımbat gönük alıpsız. Gereki çok mağa kımbat gönüktür. Andan görüp özünüzge alınız. Meyli apa, toyup tamak jebesek. Meyli apa, kımbat gönek giybesek. Bar bolgonu çoğu bolup barыбыз. Kusa degen emnekeni bilbesek. Çok rahmat. Kişine geliniz. Bir bol çabuk